Taman kada sam pomislio da će Radnički po drugi put u 5 mjeseci da dobije Crvenu zvezdu nakon ovih 4-1 negdje krajem aprila, evo ovih 0-1 negdje do 90 kojeg minuta ipak nije se desilo, kažem, kada sam očekivao, jer je Zvezdina igra bila katastrofalna, ajde samo da se terena držim, dakle igra je bila očajna, katastrofalna, bezvoljna, bezenergična, naravno da je i taj crveni karton Bruno Duartea koja je usput da kažemo, ne znam da li je crveni karton, ali ajde, ako je sude svirao, poštovat ćemo, mada je situacija zaista bila da on jeste bio dosta neoprezan u tom momentu zaista, ali da je imao namjeru da onako, dakle, povredi igrača, naravno da nije. Ali okej, ajde neka bude, da ispoštujemo, dakle, da kažemo da to jeste crveni karton, međutim, nevezano za to, od Zvezde se očekivalo mnogo više u ovoj utakmici u smislu postave koje je Milojević izveo. Jer kada vi pogledate da je Mića Ivanić odigrao cijelu utakmicu i ne samo cijelu utakmicu, nego zbog prekida i čak tu neku nadoknadu od 17 minuta, pitanje je koliko će on moći, jer je čovjek koji je ušao u 33. koliko će on moći protiv Porta, a negdje je bitan igrač, negdje je mnogo važan igrač, negdje ćeš imati tamo visok intenzitet i onda negdje sad možda možemo pričati o nekakvoj loše organizovanoj utakmici od strane Vladana Milojevića. Međutim, taj čovjek je pod ogromnim pritiskom i on ovu utakmicu jeste počeo opet sa dva različita stopera, sa Rodrigaom, koga moraš držati u nekoj optimalnoj formi što se tiče minutaže, i sa Lekovićem, kojeg također moraš držati u optimalnoj formi što se tiče minutaže, kako bi Veljković i Učena gotovo sigurno započeli i igrali utakmicu protiv Porta, jer Zvezdi, njih dvojica opet mogu na neki način više daju utakmici protiv Porta nego možda Rodrigao, osim kao što sam i pravio u videu od prije 2 dana ako Zvezda ne počne sa 3 u zadnjoj liniji. Kada je u pitanju Rodrigao, u ovoj utakmici, naravno kod tog primljenog gola Zvezde ne možemo da kažemo da je krivac konkretno on, ali Rodrigao je promašio možda jednu od najboljih šansi kod rezultata 0-1, i onda kogod on bio, iako dati gol nije u njegovom opisu, u opisu njegovog posla, naravno da ćemo mi da damo mnoge neke ružne komentare po pitanju njega i toga što on u tom momentu poslao tu loptu preko prečke, a ne u gol kao što je valjda trebao da uradi. Međutim, ajde da se dotaknemo primljenog gola. Ponovo je Zvezda primila gol na jedan, da kažemo, sličan, isti ili identičan način. Ponovo je ta lopta došla negdje iz sredine terena i ponovo za tu loptu prošla između Elšnika i Kostova, i onda je došla do ovog Estera Soklera, kakav je to napadač sa ženskim imenom, dakle, bez želje naravno da čovjeka ni podašta, apsolutno ga poštujem. Ester, znam da u nekim kulturama ima i da je to i muško ime, u mnogima i žensko ime, ali čovjek je dobio loptu i izlazao je, dakle, Stefan Leković na njega i na neki način kasnio. Leković je visok štoper, dužih ekstremiteta, njega je lako izbacio u igre 1 na 1 i dosta je bio precizan, čak ni Mateus to nije uspio da stigne i taj šut je završen u golu. Ko je krivac za taj gol? Možemo li da krivimo Stefana Lekovića? Ja mislim da ne možemo. Koga treba da krivimo? Pa opet ću ja da vratim na to branjenje. Zašto je ostao velik taj centralni međuprostor, crveni međuprostor? Pričao sam od utakmice, dakle, u Ligi Evrope od prije 3-4 dana protiv Celtica da je Zvezdi problem taj crveni međuprostor. Pričao sam to i pobjedi Zvezda 7-1 u prošlom kolu domaće Superlige. Evo ga opet ovde. Problem, dakle, koji, prije svega, upitnik iznad dvojnog momenta zvezdinih igrača u igri prema nazad. Ok, priča je zašto ne dolazi više navijača na utakmice. Pa, ne znam, možda bi navijača više bilo kada bi igrači Zvezde više trčali u momentima kada nemaju loptu, organizaciju odbrane, u igri prema nazad. I opet, hoćemo li sad da krivimo Milojevića? Pa, je li on taj neko od koga se očekuje da trči na utakmici? Zašto igrači Zvezde više ne rade u igri prema nazad? Zašto je ponovo taj crveni međuprostor, taj CM između odbrane i veznog reda širok? Zašto je to branjenje opet problematično? Zašto se sporo skupljaju igrači? Zbog čega? Dakle, ne možemo da krivimo Stefana Lekovića. Iako na kraju Stefan Leković je čak i u toj nadoknadi postigao gol i sigurno vidjeli ste mu da mu je laknulo, da mu je bilo drago i meni je drago zbog njega što je postigao gol, jer je momak koji ima jedan fin razvoj u nekom dobrom pravcu, to sve ide i ja se zaista nadam
i vjerujem da on je neko ko može mnogo da napreduje i to je zaista svaku pohvalu. I onda kasnije Zvezda je postigla drugi gol preko Miće Ivanića i evo sad kada sam i počeo video s tim, sa Mićom Ivanićem koji igrao je utakmicu cijelu, igrao je tu Teknizjan utakmicu cijelu. Ok, Selo je ušao kasnije, Handel ušao kasnije na poluvremenu, ušao i Marko Arnautović na poluvremenu, svu trojicu očekujemo protiv Porta i to je na neki način ok. Jeste Radnički gotovo sigurno, možemo da kažemo, mnogo više zaslužio ovu pobjedu nego što je to Zvezda, ali je zbog Zvezde i takako bitna pobjeda jer će se u mnogo boljem raspoloženju dočekati utakmice protiv Porta, što je vrhunska stvar, što je odlična stvar, što je fenomenalna stvar i što je nešto što nam treba, jer sigurno pokažeš karakter sa, ipak, iako ti igraš, iako Zvezda u domaćem šampionatu sigurno snagom svog kvaliteta protiv bilo kog protivnika svoju pobjedu ne smije dovede u pitanje. Prosto ljudi to je tako. Snagom svog suvog kvaliteta, dakle tehničkom prije svega, tehničkim kvalitetom jednostavno ne možeš a da nekoga ne slomiš bar sa negdje 3-4 gola razlike. Ali dugo je prvenstvo i svakome se desi da u momentima kada iz kolo očekuješ dakle, bodove da su upisani, ti sigurno negdje možeš da zapneš nekim momentima. I evo, da li je slučajno što Zvezda u 5 mjeseci 2 puta upravo zbog to, protiv istog protivnika negdje za malo da se saplete, jeste uspjelo u aprilu da se saplete i onda opet se to negdje moglo desiti ovdje večeras. Vladan Milović je naravno želio da da cijelu utakmicu minutažu Vasilije Kostovu i zaista momak je neko kao i Zarić koji je počeo utakmicu, neko kome fali iskustva i vi kada vidite njih dvojicu večeras ovdje i neke odluke koje su donosili, pa vi vidite da čovjek zaista je s nekim pravom, nije njih uveo u igru protiv Celtica jer bi se negdje oni u tim momentima pojeli, da kažem, pod navodnim znacima negdje pogubili pod navodnim znacima, dakle jednostavno ne bi to bilo to. Iz kog razloga i koji moment, koji detalj konkretno mislim? Pa na primjer ste vidjeli onu šansu kada Kostov išao na golmana 1-1, ipak je on još uvijek dijete, da tako kažemo. I on je u tom momentu u situaciji 1-1 vidio nekim tim perifernim vidom da stiže Arnautović, dao mu je loptu i na kraju ta lopta nije otišla ni Arnautoviću ni u gol. A najvažnija, jednostavno najprirodnija moguća situacija, najprirodniji mogući odabir u tom momentu jeste da šutaš na gol. Međutim, on je dao tu loptu negdje, poslao je ka to nekoj ničoj zemlji, naravno ni Arnautović je nije stigao. Ali ok, takvih momenta je bilo i u prvom poluvremenu sa Zarićem i opet ću ja na to, pošto mi često spočitavaju i često me kritikuju, da ja ne kritikujem Vladana Milovića, ali kogod je na klupi Zvezde, zbog Zvezde kao razvoja igrača mora u nekim utakmicama kao što je ova da što je mlađari da igraju kako bi oni mogli da negdje stiču to neko iskustvo, a zbog te mlađarije si negdje večeras riskovao da izgubiš bodove. I Zvezda je da izgubila bodove večeras, ne bi to nešto bilo toliko da kažemo problem i ne bi se to obilo o glavu konkretno Zvezde, jer bi Zvezda to snagom svog suvog kvaliteta koji ima sigurno negdje stizala u nekim narednim utakmicama, ali trebaš ti onda kao Vladan Milović da istrpiš taj neki poraz gdje su neki očekivali ćeš da daš, ne znam, 4-5 golova, to nikako nije lako i protiv nikoga nije nimalo lako. Tako da Zvezda večeras bilo je sigurno u jednoj situaciji, naravno, vidjeli ste naravno i sa tribina, te momente oko golmana gostiju i ja generalno ne bih na taj teren da idem i u taj prostor i da pričam o tome, ali da je to poremetilo na neki način igrače, pa gotovo sigurno da jeste. Da su momci ovdje već negdje bili određenim postotkom razmišljanja još utakmice protiv Celtica, da su nekim drugim postotkom također dosta velikim bili već na Dodragao stadion protiv Porta, jesu, i da si onda imao tu nekakvu sporednu situaciju, da juriš rezultat sa igračem manje koji ni protiv koga nije nimalo lako naravno ganjati, a kamoli opet protiv ekipe koja ti je prošle godine igrala Evropu, koja sad ima kvalitet također da dostigne Evropu, nije naravno lako ganjati rezultat i ti sad moraš da se skoncentrišeš da ih stigneš, da ih prestigneš, da im daš gol,
a negdje dođe ti taj nekakav distraktor sa tribina, odnosno te prije svega situacije koje se desile, ako naravno, apsolutno da i navijači žele najbolje, ali prosto to su neki ti momenti koji naiđu, pa svima negdje, jeli, svako negdje, da kažemo, zapne i možda da se spotakne protiv nekog protivnika koji je želja da te dobije. Međutim, i Radnički večeras zaista, kao i mnogi neki protivnici koji dolaze na stadion Rajko Mitić, negdje, kao da kada imaju priliku da dokusure Zvezdu koja je tu veče baš ranjiva, kao što je večeras baš bila ranjiva, kao da se prepadnu te situacije, kao da jednostavno negdje prosto poklone pobjedu gostima, jer Zvezda ovu pobjedu negdje nije zaslužila, ali na kraju koga da dođe do nje jeste zaslužujete kako. Dakle, Zvezda nije zaslužila pobjedu zbog svega onoga što je bilo u većem dijelu utakmice. Ali na kraju krajeva igrači Zvezde su tim nekim dobrim, kvalitetnim odlukama donijeli tu pobjedu i na kraju naravno da jeste zaslužila, apsolutno. Tako da ne treba se briniti, ovakve utakmice su nešto što se dešava, nešto što treba što prije zaboraviti i izanalizirati stručni štab, naravno, s aspekta da zna šta to može sve da očekuje i kako da reaguje i donosi bolje odluke kada ponovo ovakva situacija naiđe, a naiđe sigurno. A vi koji ćete da se sladite time što je Zvezda, ne znam, jedno dobila večeras, mora da imate na umu da je jako teško dobijati dobijene utakmice gdje su naprijed napisani bodovi. Nadamo se na Dodragao da će ekipa da bude spremna, iako sad ova utakmica izvukla ogroman maksimum neplanski kod nekih od igrača, spominjao sam Ivanić, Tiknizjan konkretno, tako da vidjet ćemo šta će to konkretno značiti za Zvezdu i postavu konkretno utakmici protiv Porta na Dodragao stadionu, dakle 2. aprila. Naravno, dajte mi neko svoje mišljenje, zapratite kanal Dima Analiza i već kroz nekoliko dana krećemo sa Portom. Šampionski pozdrav!